Ale wiesz co robią? Kata taki wojtar, ani pręcz, ani ma kurwa serce na nogach, no idźcie, kurwa. O. No i co? Pani też dziękuję bardzo, pięknie. A mogę panią pocałować? Tak? I no żeby z tego nie wyszło coś pani? Wie co pani? To jest poznawanie. Ale że gwałt, żeby nie wyszło, albo coś jak zgwałcie, bo nie był, bo tego nie robił. Dobrodošli na Poljskem, v največji majhni deželi. Slavek, Božen. Morda res še ni v klubu velikih pet skupaj z Britanijo, Francijo, Španijo, Nemčijo in Italijo, a prišli smo v eno najzanimivejših držav Evrope. Od gospodarstva, politike in kulture Poljska pošteno pritiska na plin. Po velikosti je Poljska 9. v Evropi. Odkar je leta 2004 stopila v Evropsko unijo, je največja od novih članic, skoraj 40 milijonov prebivalcev, kar pomeni vsaj približno toliko ministrov brez listnice, ki vsak zase brcajo v svojo smer. Poljska je odigrala odločilno vlogo pri širitvi Evropske unije. Poljaki so narod izrazitih individualistov in si vedno izmislijo kaj novega, da birokratom v Bruslju ni dolg čas. Poljska je zadnja potrdila evropski proračun, zavlačevala je ratifikacijo Lizbonske pogodbe, dosegla je izbris iz listine o temeljnih pravicah in z nameščanjem ameriške protiletalske raketne obrambe na svojih tleh dežela postaja tudi novo središče za evropsko-ruske odnose. No, poljska zgodovina pozna več vzponov in padcev kot newyorška borza, ampak žilavim Poljakom se je vedno znova uspelo postaviti nazaj na noge. Medtem ko Poljaki drvijo v svetlo prihodnost, ne gre pozabiti njihove preteklosti. Zgodovina na Poljskem je tisočletna hollywoodska saga, polna zarot in krvavih bitk. V 16. stoletju je bila Poljska v okviru Poljsko-Litovske unije najbolj bleščeča in največja dežela Evrope. V nadaljnjih 300 letih pa so jo skoraj popolnoma zbrisali zemljevida Švedi, Avstrijci, Rusi in Nemci. Poljaki imajo kar 17 Nobelovih nagrajencev in med njimi je tudi prva ženska dobitnica v zgodovini te nagrade. Poljska je velika, ker so veliki tudi njeni prebivalci. Tu je rojenih mnogo umetnikov, znanstvenikov in literatov. Marie Curie, Chopin, Polanski, Vajda, pisatelji Sienkiewicz in Günter Grass, na vse zadnje današnji izraelski predsednik Šimon Peres. No, astronom poljskega porekla Nikolaj Kopernik je bil prvi, ki je pomislil, da morda naša Zemlja ni center vsega vesolja. Poljska je dala tudi daleč najbolj priljubljenega papeža v zgodovini katoliške cerkve, Janeza Pavla II. Kultni izdelek z Poljske pa je zapeljal tudi na naše ulice, legendarna Bolha. Več kot 2 milijona Fiatov 126 so proizvedli do leta 2000. Zanje povprečen Poljak moral varčevati od 4 do 5 let in če ga je imel zelo rad, mu je rekel Maluch. Maluch means a small thing, a small man or a small car like this. And if you say Maluch, everybody knows what it is. But it was a big thing if you owned it, huh? Oh yes, of course. It was the beginning of popular motorization in Poland. My Fiat is relatively new. It was built in year 2000, so it's only 10 years old. But it was bought because it was the last produced Fiats in Poland. The production was finished in 2000. The last 1,000 of those cars are individually numbered, and they have one very nice name, I think, Happy End. Oh, hey, Slavek, but in a way you were like Kubica of the 70s, huh? You were racing with this car. This car, it's hard to believe, but this car was also used for sport, for both rallying and racing. It was long before Kubica was born, but it means that something in Polish soul for racing is there.
Poljska je še danes razdeljena na vojvodstva, oblikovana na podlagi zgodovinske vloge pokrajin. Večino dežele predstavlja osrednja nižina, ki jo sekata Odra in Visla. Poljska ima eno od 5 naravnih evropskih puščav, Svetokriško gorovje, eno najstarejših v Evropi in ostanke evropskega pragozda. Simbol dežele so tudi štorklje, ki sem prihajajo gnezdit. Na leto prileti tudi čez 50 000 parov, kar je 25% vse svetovne populacije. Prav tu na podeželju sta imela svoje politično zaledje tudi brata Kačinski. Z ultrakonzervativno oblastjo bratov dvojčkov je dežela leta 2005 dobila najmanj priljubljene politike Evrope. Zmago liberalca Donalda Tuska je zavel nov veter. Izboljšali so se odnosi s sosednjo Nemčijo, rodila se je tudi pomembna zveza s Švedsko in skupni interes za razvoj baltske regije. No, sicer pa Poljske, podobno kot Grčije, ne gre soditi po njenih politikih. Poljaki so fajn, a ne Slavek? Po svoje so Poljaki Italijani severa, mojstri improvizacije. Brez nje se na Poljskem ne zgodi nič, pa naj bo to na gradbišču, v javnem prometu ali doma. Nadarjeni za romantiko, srčni, zelo gostoljubni, vraževerni ali samo verni, kar 99% Poljakov veruje v Boga. In zares planiraš samo poroko. Tu ni improvizacije in vabila kapljajo v hišo že pol leta pred usodnim da. Poljaki so najmlajši Evropejci, ki se odločajo za poroko. Medtem ko Evropa še vedno zbija šale na račun poljskega vodovodarja, sinonimom za poceni obrtnika, ki odžira delo domačim mojstrom, se dežela lahko pohvali z edino gospodarsko rastjo v Evropski uniji. Mnogi Poljaki na delu v tujini se vračajo domov. V vzponu sta gradbeništvo in IT sektor in Poljska postaja obljubljena dežela za priseljence iz Ukrajine, Indije in Vietnama. Euro 2012 est attribué à Pologne-Ukraine. Seveda, Poljska ima tudi težave. Brezposelnost je 2krat višja kot v večini članic EU-ja. Za razvoj gospodarstva manjka prava infrastruktura. In še vedno so glasna vprašanja, če je dežela skupaj z Ukrajino sploh sposobna izpeljati evropsko prvenstvo v nogometu. In medtem, ko že desetletje diskutirajo, kdaj bodo prenehali diskutirati o tem, kje točno bo avtocesta, se sosednji Čehi in Slovaki že vozijo po novih dvopasovnicah. A Poljaki zajemajo življenje z veliko žlico. Pomembno je živeti danes, ker na Poljskem nikoli ne veš, kaj bo prinesel nov dan. Ščipek je sedaj prvi poljski izdelek z zaščitenim geografskim poreklom. Dobro. Tu je zno sezonovo. Tu je spíš měšinci i ještě se svodí pažděrníku kolo 15. zolec jako je. No. Vojček je pravi baca. Tako v Visokih Tatrah na jugu dežele pravijo pastirjem, ki v kočah ob odprtem ognjišču proizvajajo značilen dimljen ovčji sir. Oscipek se je lani znašel na evropskem seznamu zaščitenih izdelkov, kar tudi Vojčku zagotavlja, da ga še naprej lahko proizvaja na tradicionalen način. Není to tak, není to różnie. Dawniej tego nie było, na teraz już bardziej tam odnosić. Już musi być taki podstosowanie podnik, nie? Zaradi strogih evropskih standardov pri proizvodnji hrane so lokalne oblasti hotele posodobiti proizvodnjo sira, a brez posebne bakterije, ki jo najdeš samo v pastirskih kočah, bi oscipek izgubil svoj značilen okus. Zato je toliko bolj pomembno, da so ta sir zaščitili, sicer bi se tradicionalna izdelava lahko izgubila zavedno. A ne? Tak. Kada Bog da. O, Bog tako, Tako. O, zdaj bo lepo.
Dobro. Kurwa, masz podwyżek, masz mają się łowca, co to podwyżek? Zalarmu to jako nas jeden tak... Mleko od jutranje množe se je že seserilo. Vojček bo kasneje z njega iztisnil vso tekočino in ga dal v lesene posodice, da bo oscipek dobil svojo značilno cilindrično obliko. Poglejte, kakšni umetniki so tukaj v Tatrah. Iz sira delajo tudi posebne podobice za veliko noč. To se dela s temi lesenimi formami, tudi zelo tradicionalno. Łowiec to jest tak cinko teraz z tymi łowcami, no cinko, no bo to nie ma, jak nie będą dopłacać, no to i łowiec nie będzie, no a ten oscypek to jest utek, no co na razie, no dostaną ten certyfikat, to jest skandinacja, a tu na razie płonie jest, no. Zakopane slovijo po smučarskih skokih in svojem siru, ki ga lahko kupiš samo v tej regiji in ki poleti poleg prelepe narave privablja številne turiste. And the good thing about oscipek, Aga, is it doesn't melt. It doesn't, that's right. It's one of those brilliant cheeses that you can grill. And once you serve it with cranberry sauce, it tastes the best. In po dobri poljski navadi je vse skupaj potrebno zaliti še s poštenim požirkom vodke. A po co nam to potrzebne? Okej, na Na zdrowie. zdrowie. Če hočeš govoriti o poljski zgodovini, to najlažje počneš v Krakovu, ker je zgodovina še tu. Čepi za vsakim vogalom in čaka, da odpreš prvo poglavje. No, pred 3 leti je Krakov praznoval svoj 750. rojstni dan. Je eno redkih zgodovinskih mest na Poljskem, ki je preživelo drugo svetovno vojno. Za čuda. No in s tem je Krakov pravi muzej na prostem. Mesto je bilo vse do konca 16. stoletja prestolnica Poljakov, sedež kraljeve in cerkvene oblasti. Še danes tu deluje najstarejša izobraževalna ustanova Poljske, Jagiellonska univerza, kjer je guli vklop tudi Karl Wojtyla. Do izvolitve za papeža je v mestu upravljal službo nadškofa. To je največji srednjeveški trg v Evropi. No, legenda pravi, da je bog Šiva svoj čas po svetu raztresel 7 magičnih kamnov. No, in eden naj bi ležal prav tukaj, pod gradom Vavelj. Grič Vavelj z gradom in katedralo je simbol Poljakov in najbolj obiskan kraj dežele. Tu je bil več kot 500 let sedež poljskih kraljev, vse od rane mladosti poljske države leta 1038. No, tukaj je kar mrgoli zabavnih zgodb. Pod gradom naj bi svoj čas prebival tudi zmaj. Pravi zmaj je to. In za dvomljivce so obesili tukaj še njegove kosti. Ali samo mislite, da imajo Poljaki bolj domišljijo? Kljub temu, da se prestolnica dežele v 17. stoletju preseli v Varšavo, Vaveljska katedrala ostane prizorišče kraljevih kronan in pokopov. V njenih kriptah počivajo največji poljski junaki. Med njimi predsednik Lech Kaczynski, ki je razdelil Poljake tudi po svoji tragični smrti v letalski nesreči pri Smolensku. Mnogi so se spraševali, ali si sploh zasluži mesto v panteonu največjih. Ostatnia koronacja to jest XVII wiek. Mamy
tutaj taki jeszcze pozostałość po tej koronacji baldachim, który był nad parą królewską i jednym z tych ostatnich był właśnie August III Sas. Bardzo ważnym królem i bardzo dużo zdziałającym był Kazimierz Wielki, syn Łokietka, który był budowniczym tego kraju, prawodawcą, a także założycielem Uniwersytetu Akademii Krakowskiej. Bo miejsce to jest jakby zarezerwowane dla patriotów, ludzi, którzy wiele zrobili dla ojczyzny. Pan prezydent Lech Kaczyński uważany był za człowieka patriotę, bowiem on kształtował bardzo wiele razy wiedzę o tej naszej historii. Ją przybliżał, uczestniczył w różnych uroczystościach, także tutaj w katedrze na Wawelu. Stąd jego pochówek w krypcie pod srebrnymi dzwonami jest uzasadniony. Można by powiedzieć, że przepustką do tego miejsca, do tego, żeby być pochowany, jest patriotyzm. Napis tam, no jest taki trochę dziwny, prawda? Po chińsku. Nie po chińsku. Jakieś inne pomysły? Hebrajski, po hebrajsku. I tam pisze, że to jest Bet HaKnesset. Bet HaKnesset to znaczy, że to jest synagoga. Pred nemško okupacijo leta 1939 je na Poljskem živela največja židovska skupnost v Evropi. To była synagoga nowa. Najważniejsza synagoga na Kazimierzu. Židovska četrt Kažimierz v Krakovu je preživela vojno. Nekoč povsem samostojno mesto, ki je s prestolnico tekmovalo v bogatstvu in prestižu, je v 14. stoletju ustanovil kralj Kazimir. Do nemške okupacije je v Krakovu živelo 65.000 Židov, v četrti je bilo 9 sinagog. Nacisti le nekaj metrov stran od Kažimirša odprejo židovski geto. Večina njegovih prebivalcev konča v bližnjem koncentracijskem taborišču Auschwitz. Redkim uspe preživeti s pomočjo pogumnih posameznikov v Krakovu. No, morda je še najbolj znana zgodba nemškega podjetnika Oskarja Schindlerja, ki jo je v svojem filmu ovekovečil ameriški režiser Steven Spielberg. Sicer pa je tudi znameniti poljski režiser Roman Polanski eden od preživelih židovskega geta. Tule je pa še ena nekdanja krakovska sinagoga. Danes je v njej muzej in knjigarna. Musicie popatrzeć dokładnie. Czy jest tutaj coś, czego nie powinno być? Naklejki. No, naklejki to też, ale coś innego. Po vojni je nova komunistična oblast v židovska stanovanja v Krakovu, Varšavi in drugih mestih začela naseljevati Poljake, delavce najnižjega razreda. Jest tutaj taka dziura, ale to nie jest zwykła dziura. Tą dziurę ktoś zrobił specjalnie. Ta dziura to jest miejsce, w którym kiedyś była mezuza. That's the only street that survived the Shoah, and it's in the center of Warsaw. Just next to it there's a synagogue which is now open. Nothing really changed, and people, what is really surprising, people are still living here. Those are not Jewish people, those are Poles, which probably don't really like us that we are standing here and making some interviews. So let's go to another place, huh? Okay. I was living in Poznan, which is like 3 hours away from here, and that city wasn't so Jewish, and in the end of the communist time, my mom rather didn't want me to tell my friends that I'm Jewish, because she was worried that they might not be so nice and I might have some problems in the school. Od 3,5 milijona Židov, ki so živeli na Poljskem pred vojno, jih je preživelo slabih 10%. Večina je po vojni emigrirala. Tisti, ki so ostali, so ponovno doživeli val antisemitizma. Stay Jewish, leave communist Poland. Stay in communist Poland, leave being Jewish to the extent that you often didn't even tell your children or grandchildren
that you ever had Jewish roots. And all of a sudden, for the first time in 50 years, these individuals, and it wasn't a communal thing, it was an individual, said, maybe now I can tell my children, my grandchildren, that I really was Jewish, that I am Jewish, that they are Jewish. And so since 1989, thousands and thousands of Poles, and no one knows how many thousands of Poles, have discovered they really have Jewish roots. So I learned I was Jewish when I was 15 or 16, which is a very common situation here in Poland. That was a big shock for me to learn that I had a Jewish family, that actually, me myself, I was Jewish. And, you know, it's like I always say this, but it's like the Gloria Gaynor's song, I Will Survive. You know, first I was afraid, I was petrified when I got to know. And after that, I thought that I should learn as much as I can about it. Krakow is a very good place for somebody who's Jewish. The Jewish community is thriving, is very lively. Kažimir postaja središče obujanja židovske kulture na Poljskem. Četrt vsako leto gosti priljubljen festival židovske kulture. Odpirajo se restauracije, šole hebrejskega jezika, kulturni centri, obnavljajo se sinagoge, vrstijo se vodeni ugledi. Novi muzej Galicija skuša predstaviti zgodovino poljskih Židov pred holokaustom. This is the photo of the entrance to the cemetery in a very special town, special for Poles, because the name of this town is Wadowice. Wadowice are very, very famous because the man that probably people you heard about, John Paul II, was born. But in Wadowice there were also Jews. 20-25% of the population were Jewish. His best friend at school was a Jewish boy. Here we want to show that the Jews were a visible, important part of Polish life. Majority of the Poles have never met a Jewish person in their life. Or if they met, they don't know if that person was Jewish. So we are in the front of the Jewish Community Center in Krakow, which was built 2 years ago. This May we celebrated the second birthday of the Jewish Community Center. And it's a local building built mainly due to the funds of the World Jewish Relief in Great Britain. And as an initiative of Prince Charles of Wales, feel free to join us and come in. We have, big celebration for the Jewish holidays. We have Shabbat dinners. All our classes will start. Really pretty. There's a lot going on. Hebrew, Yiddish, German, Russian, belly dance, Israeli dance. If you look at the war that lasted, you could say that the 1939 to 1989 was really the war, and in the 20 years since then, people are starting to re-examine the history of the country and what happened in this part of their Polish history that was taken away from them. We're on the site of the former Warsaw Ghetto, and this was the heart of the Jewish neighborhood, Miranów, before the war. Warsaw itself had a very large Jewish community. About 30% of the population of Warsaw was Jewish before the war. So this is really a very emotional place to build a museum to the history of Polish Jews. Versko in kulturno življenje Židov na Poljskem je v vzponu tudi s finančno pomočjo številnih židovskih organizacij po svetu, kot so fundacija Lauder. Sredstva za muzej židovske zgodovine sta prispevali še nemška in poljska vlada. Well, we'd like to think that this museum is not just a museum about history, that it's a museum of Jewish life. And that's terribly important in Poland because Poland has become identified as the place of Jewish death, as one big cemetery. But for 1,000 years, Jews lived here, and they still live here. The rapid pace with which this building is going up frightens me because we have to work very hard to be ready to install this exhibition, and the building really is going up before our very eyes. This is a synagogue as well? Yeah, this one. Yeah. We're looking at the Temple Synagogue, which is the youngest there are 7 synagogues remaining in Krakow that survived the war. This is the youngest of the 7. It's from 1862. A very beautiful synagogue, and I think the largest of the synagogues in Krakow. Położenie kamyczka to jest tak jak położenie kwiatka na grobie, czyli to jest wyraz naszej pamięci o ludziach, którzy zmarli. To jest nasz wyraz szacunku. I'm not Jewish, although my family was living here in Kazimierz, in this Jewish district for generations. And I was raised here. I was raised between synagogues, between the Jewish cemeteries. So this was always around me. And I guess in some point I started to ask questions. What happened with those people? What happened with those places?
Nihče nima natančnih številk, koliko Židov je danes na Poljskem. Dejstvo je, da vedno več. In zanimanje za njihovo kulturo narašča tudi med Poljaki. I wouldn't maybe go so far to say that I feel like a celebrity, but sometimes, when being Jewish in Krakow, sometimes you feel like a celebrity, really. People being so much interested in Jewish culture. In my university, for example, all the university knows I'm Jewish. From the chief of the university till the last student. It's when I was in the first year, I brought this sheet of paper saying that according to the law, I'm allowed to have this and that day off because it's my holidays. So they're always asking me, and what is the religion? If I'm not asking, I'm Jewish. I have nothing against Jewish people. I really like them. No problem, no problem. Young Poles, and not even so young Poles, anyone born after World War II, anyone really born after 1935, they were 4 years old at the beginning of the war, never really understood exactly where did the Jews fit in Polish culture, history. And over the last 20 years, many Poles now have studied and are aware of the fact that Jews made a significant contribution to Polish culture, literature, economics, academia, politics, literature, everything. Dejstvo, da židovska skupnost sploh obstaja, pove veliko o spremembah v poljski družbi, a ostajajo tudi nekateri stereotipi. Stereotypes of Jews as people who are into kind of conspiracy, who are into finance, media, who rule the world. I like the stereotype. It makes me feel important, but it's false, unfortunately. But I think this stereotype will last. But still, I feel very optimistic because I know more and more people who are interested in Jewish culture. When you're trying to build a community in a place that everybody or the Jewish world associates with sadness and with death and with the Holocaust, so we try to kind of balance that out by showing the current situation, which is very positive and optimistic and full of life. So it's definitely cool to be Jewish in Krakow. No, pravijo, da ima Krakov največ barov, kavarn in klubov na kvadratni meter v Evropi. Zato so se tu začeli zbirati tudi začetniki glasbenega žanra, ki je postal še kako pomemben za poljsko zgodovino. Hello, welcome to Krakow, to Piwnica pod Baranami. And this is really heart of Polish jazz, of Polish cabaret. Very famous Polish names started their career here. Roman Polański, Sławomir Mrożek,